Zdravo, dobrodošli. Danas je takmičenje ljubimaca, tačnije izložba ljubimaca, ali će najbolji ljubimac da dobije nagradu. Prva nagrada su žečići. Druga kućica. Treća druga kućica. Dobro. Onda prvi takmičar je opereta. Zdravo, ja sam opereta. Ovo je moj konjić Bela. Sljedeći takmičar je Parac. Zdravo, ovo je moja mačka Bela. Isto se zovu. Dobro. Sljedeći takmičar je Minka. Sa svojom kucom koskicom. Af, af. I zadnja je Luna sa svojom bubamarom. Zdravo, moja bubamara se zove Tufnica. Dobro, sada će moja ljubimica Veverica da pomogne da odlučimo ko će da pobedi. Ja mislim da bi trebala da pobedi opereta svojim konjićem Belom. Bravo, opereta, ti si prva. Slažem se sa Vevericom. Da ćeš ti pobediti i da ćeš dobiti zečiću za nagradu. Jupi, jupi. Izvoli, opereta. Jupi, pobedila sam, pobedila sam. Ćao. A mislim da bi drugo mesto trebalo da bude. Minka sa kucom koskicom. Ja sam pobedila, jupi, jupi, iako sam na drugom mjestu, dovoljno sam srećna. Jupi, jupi, ju. Mogu li da dobijem moju nagradu? Naravno. Kućica! Moj kući se sviđa. I treće mesto dobija brat sa svojom macom Belom. Jupi, jupi. Dobro, to je bilo to za takmičenje ljubimaca. Ako vam se svidjelo ovo takmičenje, kliknite like.